Kebulo ha hiyo nana ga heni ya barala melang agele liya barero kokorongoro egini ki jogi ngorishore kra wananchi le Narok nikitagala oltung'ani orikiyo wele merika o meriki yo oltung'ani ogelakini amana yeya ne gala beje ne horori ngale no bayi no rale kai halondo yake olo ba wo bitini jado gulia nyie na ndo yengulie ko yi kai radio mabayi no regal ngana ko di uriya na sai no di uriya na be kwa sargala kangaro chile na bo Wamekabaiki serikali kitogolosho. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Kilimo Tankariano, Tesevata, o Tempijan Sabugoling, Sidai FM. Tabaye Saa Tomon Enteipa Olomon Nkorroki Olomon likinjengiro shinjere egerre shiro beye sentemate KCPE inkera nabaya 23 te kaunti e Kajiado eton ake yieuni enkaina serikali tenebo lelo leota enkidimata peyie etumoki ailepunye enkisuma tiatua kaunti e Narok. Monito yolorere loomanya embata entim e Nyakweri te kopkop e Transmara peerrip ina tim amu kibung'ita enkishui oltung'anak kumok teina luboto olosho. Bung'aki eselenkei nabo temurua oloibor Soito neitabari enkitesheni orpilisi e Kilgore selimuni ajo etanang'ayie enkerai owikii are tenkoitoi teina luboto olosho. Ipang'utua olturrur obo yioloti anaa narubare eseriani aaret iselenken isho masaa oshi naasishore terishata olapa yiolot anaa sanitary towels toosukuulini naapaasha te ward Maroro kaunti e Kajiado. Tekulo omon orkulie kumok mairiamari nabo naabaliki pookin enaa enaikunari kaji Vivian Kanoi. Eton ake eyieunoyu enkaina serikali otenebo lelo pookin oota enkidimata peyie etumoki ailepunye enkisuma tiatua laramatak looswam te kaunti e Narok. Eponu naa kulo peyie eparan naboisho olaisotuak kaunti enkare Narok eyau eretoto oombukui teina kaunti. Ore Milton Ole Salaon olasirani lang lolomon. Kaunti ya Narok nabo nkauntini na laramatak looswam irkumok oleng. Lala musungu la ngolonyo yela lava. Wala Saramati najioleli yorgelare lang. Ore enkisuma toonkera negira ailepu katukul. Kake ore lelo ooyieu nelo enkisuma enalakwa nebung'are tiatua ina kaunti ayaki nabo osukuuli tooloitai te kopkop e kaunti e Narok imbukui naiteng'enieki nkera. Look out for those communities where the parent is having a problem with being able to provide something as basic as an exercise book to a child, and we have seen that need is there, especially in marginalized communities. Na letu tukiwa jamii la Morijo Primary School ni kuwashukuru sana kwa ile moyo ambao wamejitolea kutusaidia na kutuletea vitabu. Etujurutu sii lelo aisotuak embata ombaa naitapashita nkera enkisuma etii esumash kiama oosilan eton aa kutitik elakwani oosukuuli otenebo sii kulie baa anaa naibalie Ajuma Nasenyana na nabo olelo aisotuak. There's other challenges that these children face. For example, kids don't have food. They're walking like hours on end barefoot to school. There's not inadequate classrooms, so you get like multiple classrooms in one room. A lot of children in our communities leave school early, of course, to start families because they can't see, a future after primary school. So this is something I really try to mentor the children in. Ayake Olomon Saa FM Aji Milton Ole Salaon. Asholeng Milton teilo kilikuwa nejo irkulie omon nchere kerreshitoi peyie ees entemata KCPE inkera naabaya 23,990 te kaunti e Kajiado. Ore tentumo nayawua tenebo ilaitashekinok lentemata teina kaunti, enkopis naitasheki enkisuma, enkopis e County Commissioner TSC tenebo enkopis oolopisani leseriani nashomo dukuya te sukuul e Maasai Technical Training Institute. Netejo orkomishonai le kaunti e Kajiado Joshua Nkanatha nchere
nchere ore ina tumo naa peyie eyau barata entemata nemeishiakinore ake empurrore oombaa naibooyo easata emtihani tina kaunti e Kajiado. Entumo ina naimakita erreten e KCPE tenebo KCSE nejo etaa keresioyu intoyie ormurran tenkisuma tina kaunti e Kajiado neishiakino nibung'i enkoriong enkisuma entito amu eronyakaki enkop terishata naado. Ore elimu irkiliku le ministry enkisuma te kaunti e Kajiado nitodolu nchere ore tentemata onkilasini 8 ele ari naa keesita irmurran oobaya 200,000 ontoyie naabaya 11,906 naa melama sii tentemata e KCSE naasita irmurran oobaya 5,483 itanyanyukieki iselenken naabaya 4,814. Etoponayie ejo ketipikaki eseriani nabaya amu kepuo tena rishata aitushul isukuuluni nemeeta nkera kumok naas entemata nidurrieki aapik isukuuluni naata nkera kumok tenkaraki engoloto nayai mutianini weseriani entemata tina kaunti e Kajiado. This time round, we are going to have some examination centers marked, especially centers which are having less than that academy. The student will take the examination in a bigger examination center. Nowadays, the government is operating through a multi-agency approach. So we are creating that synergy between us and the principals and also the study teams, because we want to have everybody on board so that the examination will be credible at the end of the day. The gender is bad. You can see we are almost now getting at the gender parity in the county. We'll continue advocating and also mobilizing the community to make sure that the gains which have been made, especially in coming up with that sort of a gender parity, are maintained. We have also made security arrangements to make sure that the examination will not be derailed from whichever quarter. We will make sure that we have adequate security officers manning all the centers. Sidai FM na Ejo irkulie omon nchere omonito olorere loomanya embata entim e Nyakweri te kopikop e Transmara peyie errip ina tim amu kibung'ita enkishui olorere kumok tina luboto olosho. Lomon lelo oimaka olpayian obo yioloti enaa Ole Sauli neomon sii loopeny ward e Enteipa peenya siasa osotua tena rishata e siasa. Ore Abraham Tobiko naa olasirani lang loolomon. Ipotuoki ilparakuo loomanya enkiopata entim e Nyakweri te kopikop e Transmara peyie egoli eramatare oontimi tina luboto olosho amu ore naa intimi naa keyau enchan nisulaki naa toonkolong'i natii dukuya. Lomon naa kulo oibalie orpayian yioloti enaa Ole Sauli omanya enkiopata entim e Nyakweri egira airorie mesa olomon e Sidai FM. Ole Sauli namanya Nyakweri. Niaku ore siinye iltung'anak nirripirripi intimi, ore nkuti timi niatata nirripirripi piiramatishore mundimi dena ayau enchan. Nitukuina ilparakuo le ward e Enteipa piibung'a aaku entoki nabo. Ning'oru tosotua kimbung'a, ore peing'oru oltung'ani olorika ning'oru tosotua. Asiraki Sidai FM kulo omon te kopikop e Transmara temurua yioloti enaa Nyakweri. Mbujeki enkarna ai Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuan ejo irkulie omon nchere eloito dukuya emanyata olorikan temurua Kiwanja tolontolo le Transmara. Emanyata ina nayawua tenebo borror loorompoi tenebo irkarantura tenkaji osiria teina luboto olosho. Ore egira airorie Sidai FM ilaiguanak lina manyata erikoo le Samboti neibalie tipat ina manyata tiatua olosho le Kenya. Ore lesomi nolole ntoika naa olasirani lang lolomon. Emanyata olorikan temurua yioloti enaa Enkiwanja tiatua Olkarian nayawua ilkarantura tenebo sii iromboi tenebo tenkaraki naa ramatare tipat oleng tina luboto olosho. Ore naa Ole Samboti naa olaiguanani naa kitok neibalunye naa tipat ina manyata nisulaki naa tiatua ramatare ormaasai egira naa airorie mesa olomon e Sidai FM. Ore taa toonkarn naa kaaji Ole Samboti nara olole ore naa tenakata kitii ene naa nanu olaiguanani sapuk loorompoi oitushul imurarat pookin. Naa kaata oloti lai. Ore kitii ene wuei naa kitii ene kira irkitoip enaa kira irompoi orkarantura kigira aing'oru naai piilo ayiolou kitii entaleng'oi emanyata olorikan. Naa ore emanyata olorikan tipat enye emanyata olorikan naa keetai irompoi neetai irkarantura. Naa ore irkarantura orompoi ore pooki murata naa keuni kando kando amu keetai irompoi
na ngasari kitoi pa ngamari enkima metuno nengamaa irkarandura amu ore naa tosiria naa keji rompoi nekeji irkarandura neuni lelo tung'anak kando amu keuno rompoi kando neuno irkarandura ore kiwango tenakata nekitii netabawua perishata natejo loopapa irkitoi iririkino apa nitutumi ele orere metaa entoki nabo amu kiro apake paa ketu naa apake naa kinepuno ore tenakata ena naa keji emanyata olorikan enoonkamulak ormaasai ewanaki narishita makewan sininye ole sayiolo lebalunye naajo nchere ore naa kipirta ina manyata naa peyauni nena siritot metaa entoki nabo anaa nenalimu ole sayiolo legira nairorie mesa olomon sidai FM naa kajo ole sayiolo narolo le musingo ara olaiguanani loorkarandura lote lole Samboti kitii naa entaleng'oi ajo sinanu naa emanyata olorikan naitushula naa yiok irkitoi porompoi kira yiok kutitik torompoi kake todua naa irkitoi paaji iririkino nikiaku orporror obo amu etuuno apa ninche yiok tesiadi neuni irompoi tedukuya neeku ilo kiteng naa oisho yiok pooki enkarna nekitaa orporror obo yiok porompoi neeku irkitoi naa ajo sinanu aitaam yiok intaleng'o neeku ore enejo ina kimaasai ore naa keyieng'i ilo kiteng nedung'okini yiok enkarna nikiaku orporror obo neeku mure kiata irkarandura nemikiata rompoi nisho yiok irkitoi enkarna naishoo amu kajo ake naji rompoi nemayianakini yiok pooki neeku mure kiata utofauti etejo irkitoi pee kiaku entoki nabo nana murara pokirare neeku nejia ikunari kimaasai ore entaleng'oi pookin naa enorkitoi irkitoi poitejo pee kiaku irpayiani amu iririkine ishori yiok ntokitin pookin natejo ole Samboti ishori yiok orkidong nishori yiok nkamulak ishori yiok pooki toki amu kitaa naa irpayiani kipang'utua tenda stage emurrano kishetuo naa aaku irpayiani tenakata neeku etuo olosho pooki naa losiria eishunye aponu ina taleng'oi ang aponu aduaki yiok ina siraki nabauni ompointi ong'uan Sidai FM temurua enkiwanja temanyata olkaranturo tenebo sii rompoi kaajili swamin Ololeng Toika Ashe oleng. Ashe oleng lesomin Ololeng Toika teilo kilikuan ejo irkulie omon nchere naboisha olchani lenkaji ormaasai amu ketii nabo onkajijik kutitik tiatua ele osho nemeshiakino nitokini aorr orkilikuai loimaka Stephen Ole Mpaima obo loolakeshak le MCA te ward e Kimintet neomon sii olosho le Maa metinyikaki Enkai pooki rishata ore Dennis Ole Kolian naa olasirani lang lolomon. Ore enkaji ormaasai naa nabo onkajijik kutitik oleng nemenyor eoro nishiaa naa nepuo aibung'aa neeku entoki nabo anaa enalimu obo lorbarnot te ward e Kimintet yioloti anaa Stephen Mpaima. Ore lashumba peetii enetii tenakata neme aing'eni oleng anaa oshi vile nigirara nikipuonu mataramatisho nikiaku kira enkaji kiti nemenyor eoro itejo kiro pedol enkerai linyamuki eitu edol menye kira enkaji kiti enaaji ormaas menyor yiok eoro menyor taa yiok tenerai lologira alo enkiguana nikiorore shomo akeyie amu meeku ina kiguana. Ore naa ketiu nijia netejo Ole Mpaima nchere kishiaa nepuo aibung' olosho enkanyi nitoki sii aureyu Enkai peetumoki ashomo ainoto manyisho nadede. Neeku ayieu naomon intae irmaasai ematayiolo sii Enkai mapitii kanisa ematayiolo Enkai pee tenilo dii ninye neeta ntokitin nikidamunyieki ore ilaiguanak amu ketii ene irpastai amu etii ene mirara le maana oleng tenemeeta entoki nikidamunyieki tenilo tene njoo doi ore ake piilotu siiyie kiponu aisho yiok lesere njoo eku tuwoshu sidain pookin nitaasa kake mee torrok ata ninye tenirakasis amu kayiolo ajo ketii iltung'anak ata tenirakasis nabaa. Tiatua enkitesheni olomon esidai FM mpotieki Dennis Ole Kolian. Ashe oleng Dennis Ole Kolian tenkaraki ilo kilikuan ejo irkulie omon nchere ekenyamal emurua empaash tolontolo le kaunti Narok tombaa ebiotisho tenkaraki sipitali naikenoki toolarin oota esiana esuju empaashai orkomitiini tenebo laisotuak apa otesheta ina sipitali yiolot anaa New Frontiers ibalie sii lelo parakuo esomi tenkaraki entorroni orbaribarani nisulaki eetai iltamuoyia looyieu embaata esiokinoto nipotu ilarikok lenye peenyamaliki ina baye. Ore James Olenjoe no lasrani lang lolo. Ija kaiting tai kailus endung'eta ena natii ilukuny olosho lembai te sub location eleshuta te woodo naigara tolontolo lenkare Narok. Imbaa ebiotisho te sipitali naikenoki ilarin ootashe eimu empaashai orkomitiini olaisotuak ashetaki leina sipitali yiolot anaa New Frontiers. Zakaria Ng'olo Lenarika amanya emurua empaash kayiolo mbaa esipitali eshomo embata ormembai airorie enkampuni najo New Frontiers otii Ng'osulani netum enyamali
lelo tung'anak aetok neshuko taadoi etejo mikiindim ataasisho tiabori wananchi ekigira apa airo embata orkomitiini tina sipitali arkomitiini sii lenkop kake ore 70% netum ninche nemeyieu naapa lelo wasafiri lekulo arin pookin oshomo dukuya naa ketiaki ina sipitali ore duo yiok loopeny emurua naikijito enemurua ake sipitali neeku etii ake nkutiti kirorot naayieu aitoo iltung'anak neyai teenenye neeku ore tenkaraki ina neng'irinkiriana eramatare esipitali mpaka nelau iltung'anak lempaa pookin baata tenkaraki eyieunoto oltung'anak. Etopona lelo parakuo ikilikuan erikore ewoodo naikarra peyie edamu ninche tenyamali ebiotisho tenebo barabarani lemeimayu tenesha neisulaki eetae iltamoyia. Naamanya emurua mbaa kinyamal naleng tena murua mbaa siai esipitali nelalakwa lemeeta entoki natii nekiyieu nikijoki serkali naji nkishu naara narikito enamako amu kinyamal naleng te sublocation ele shuta temurua mpaasha siraki enkitesheni esidai FM Olomon tejoki enkarna James Nchoi. Kulie omon tuluro boyolo na rubare seriani arete selenken shoma saa na isishore terishata olapa yiolota na sanitary towels tosukuluni le te wodo maroro kaunti ya Kajiado ibali na enkarikoni loturur Jen Sutek nchere itaitu ina retoto tena rishata peyie menyamalu ake selenken esirente mata kitok tolapa liokuni. Ore esiai yang sapuk tena rubare eseriani naa enkisuma entito oshi ki-advocate oleng ketii oshi enkata nabau nedol entito olapa nebaiki naa kemitiki nkulie kera epuo sukuul tenkaraki kuna tokitin naitumiai ebaiki netii ntoiwuo nemeidim ainyang'u nikidol ajo kasidai teniki-support nkera nikijo apa enaikash tenikiponu aisho peemelo ake nelau enkerai nena pads nelaikino ayeu sukuul. Ore tenchoto enye Jen Saitaga nabo mempai ilo turur netejo meeta eretoto natumito oshi ninche te serkali eesita ina siai amu kulo oshi emirr peetumoki aatodol ajo kegira abaya enkisuma entito tina luboto olosho ikilikuana serkali e kaunti e Kajiado peepik esipil ina baye tooselenken pookin natii sukuuluni peemitokini aanyamalu etum nena masaa etipat oleng. Ore mpisai nikiata naa kulo oshi kimirr kitipika ntoyie sukuul kake kenyamal naa mataret amu ore entito naa kifaa piisuma anaa piisuma te lewa amu entaisere nena pisai naajing'u naaji ina kaunti enyito embung'a ntoyie peetum sinche aisumata. Ata irpayiani tiatua community peibung'aki yiok nikingira aomon laisotuak neisho yiok sininche ereto ake yeyote tenaa county government, national government peisho yiok ereto. Ore tenchoto erikore osukuuluni netishipakinote ina baye ejo keishiakino nereti selenken eishori nena kitambaani etipat olapa neisulaki tena rishata napuo aas entemata enye. Kincho enashe ele turrur lena rubare eseriani eetuo ena sukuul ang. Ore kuna kera noshi olong'i olapa naa idol ajo metii enkumoi sukuul tenkaraki metum pookin nena masaa naayieu tenena olong'i olapa kake ore tenkaraki ele turrur oewuo ekiomon ake peyie eretori sininche peyie ebaiki nkera pookin peetum pookin aataa ketii sukuul isulaki ninye ena rishata nagira nkera aarretena pees entemata enye. Sidai FM ena. Naitabaiki lomon tonkorroki le Saa Tomon Enteipa teeta ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon apaasha Narok ip nabo union point ong'uan torkerenket le Transmara ntomoni isiet Saa 0.0 kaunti e Samburu itum enkitesheni Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke ashu oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live Elias Saruni, David Kisharu, Shadrack Dapasho, Sono Dennis tenebo oltung'ani oji Lea Musanka watching live from Isikinani Girls ashu oleng Laban Karionki Kosen watching live ashu oleng tenebo sininye oltung'ani oji Ole Nkirongo Anderson watching live from Machakos John Saitoti watching live ashu oleng tenkaraki na baba yao Dalmas watching live from Inkoirenito ashu oleng tenkaraki ina ore kulikae ake tung'anak kumok waing'orita tena oitoi e Facebook live Leyan Kiputa Edwin Lekini Masante watching live for kulikae ake tung'anak kumok atejo ashe oleng itumore Benson Ole Wapare iteru Saa Tomon Enteipa kincho kulo omon orkulie ake kumok kaji Vivian Kanoi. Tenkariano sapuk tesipata o tempijan sapuk oleng Nkorroki Olomon te Sidai FM.
kaji no seuri narana la garbolo talabra aininingito sidai FM ipi nabo uni ombo indiongwan ajo kindomana warma sai mainingo sidai FM kaji Mary